Oya gatho mwanya thengi muno makiria nyambe ngonyita ugeni miaraho ya muthenya wa umuthi guku ni gwa Kameme TV muthengi wa ruriri na ndoka ni tondu wa mohoro gitau ngoithirania bũrũri athii na mbere na gukigariura kwa ihinda riri ona maria magitanyitwo gukorwo magikiyumiria njitagwo Maina Kihuba mucera wa mbere ya mutai meri maathani ndo Mwangi nake Maina ni awa kumoro kuria kaunti ya Itanga kaunti ya Murang'a na ndikire nyiki twina Wangui wa Mwangi metha-ini athiririe na njira ya ciiko ari January 7 no turageithania cia happy new year na ni muoroto wakwa mwaka ni uragutithia wega twambiririe mohoro maito. Family mwe kuma itura ria Katheri kaunti-ini ya Meru iri na menyamariko thutha wa mwana wao Samuel Macharia kwagwo kwa ihinda ria ndukũ 15 riu kuma igira kirima-ini kia Mount Kenya. Macharia uria ukoretwo agiceria andu kirima-ini giki kwa ihinda ria miaka 15 orire agiceria agendi eri kuma bũrũri wa Japan thiini wa kirima kiu kia Mount Kenya. Nyumba yake na arata makienda kumenya kuria mwana wao athire na kuregana muno na uhoro wa mwana wao gukorwo ati no akorwo erutite muoyo. Nĩ thikũ ya 15 riu kuma riria Samuel Macharia orire thutha wake kuingiria agendi eri kuma Japan mutito-ini uyu wa Mount Kenya. Daya kura kwa Macharia na uria ukoretwo na umenyo wa guceria andu mutito-ini uyu kwa ihinda ria miaka 15 yeyumiririe thutha wao kuingira mutito uyu makihuthira ringiriro ria Ceremon no gatagati ga kambi ya Old Moses na Shiptons gutioyo kiria kiarire kiria kingi. Na wakati nilifika kwa camp nikasikia hapatikani, nikatuma timu yangu na mimi nikafuata timu yangu, nikakutana na mtu akasema ameona mtu anapanda mlima mwingine, nikamfuata. Kumfuata nikaenda kama kilomita 5. Kwenda kilomita 5 nikipata bag, nikasema ichukuliwe, mimi nikaendelea kumfuata kutoka saa 9 mpaka 6 kwa kuwa usiku. Tukarudi kwa camp. The following day nikatokea Chogoria, nikaenda nikaripoti police station. After kuripoti police station nikaenda sasa Nanyuki. After Nanyuki nimekuja mlima mara ingine na hatujafanikiwa. Na siku ya tarehe 23 akapotea. Hatuwezi sema alipotea aje juu kwa mlima kawaida tu tunapokuwa tukipanda unaweza acha tu mtu mahali ameketi. Kwa hivyo tu alionekana kama ni mtu alikuwa anaketi. Lakini wakati watu walifika camp, Macharia hakuwahi fika camp. So tuko na huzuni sana na tunaomba tu tusaidiwe tutafute huyu mtoto wetu. Yetu tu ni kusema tumejaribu, tumemtafuta kila pahali. Tuko na mashida nyumbani, hatuwezi lala. Nashindwa yenye tunakaa ndio chance za kumpata inalitimia. Sasa ningewaomba kama vile wanafanyaga mzugu akipotea hata kwa Macharia wafanye hivyo juu ni mwenzetu na tuko na wasiwasi sana, na tunaomba si tunamtaka awe hai ama kama yuko hai bora tumpate. Family yake ni reganite na uhotekeku wa mwana wao gukorwo erutite muoyo na maretikia Macharia ario muoyo na muthenya umwe wa mithenya no ari yumiria kuria makinyitanira na arata makoretwo makiumiriria uritu munene mutito-ini uyu magithie ng'endo magicaria kuri hangikorwo ari. Na serikali saidi mtusaidie juu hauwezi lala, mtoto wenu wako kichaka, hauwezi kula, hauwezi kaa, tumesubuka hata akili. Tunaomba tu muingilie mtusaidie. Tukipata Macharia roho zetu zitapumzika. Ni kijana mzuri, amefanya kazi mlima miaka mingi. Alikuwa mtu active, hakuwa na shida, hakuwa mgonjwa, ni kazi tu alikuja kikazi. Hakuonekana mtu alikuwa na issue yoyote. Tunaomba tu mtusaidie tumpate, tukimpata tutashukuru Mungu. Nyumba na arata kuma itura ria Katheri Meru kwa Macharia makiomona mahoya ati mwana wao no ari mauma na thome na cio honge iria ibatie kumateithiriria ta ruhonge rwa KWS makiorio gwika mituki gwethana na mwana wao. Na tugagikora tugikihoka ati Macharia ni agukorwo agikionekana kuria akiri na akorwo agicokerera andu wao.
Tugithina mbere ni ati President William Ruto ni akorirwo agitongoria mucemanio na anyiti itemi matiganite thigiraini wa iregi kwaririria mubango uria ukuhuthika hari kuhitana na dawa cia kulevya. Mucemanio ukite thutha wa rianirira ria President ria kuga ati no nginyagia thirikari itigirire ni ahitana na dawa ici. Heroin, cocaine. Mtu anauza cocaine, mtu anauza heroin. Watoto wetu wamekwisha. Na mwenye anauza yeye mwenyewe hatumii, watoto yake hawatumii, lakini anauzia watoto ya watu wengine. Tunabadilisha sheria. Ilikuwa inasemekana kwa sheria ya zamani ati mtu kama huyo apigwe faini ya $1,000,000. Sasa tunabadilisha. Mtu kama huyo inakuwa capital punishment. Mtu kama huyo anaenda kunyongwa. Mtu ambaye anauza heroin, mtu anauza heroin, mtu anauza cocaine, ukipatikana unauza, sikiza saa hii, nyinyi wabunge mjipange, tunaleta sheria bunge. Tugithina mbere kiama kia aruti wira thirikari cia kaunti ni kirutite mukana wa gutabania mugomo wa kimaburu kana wa kiburi ihinda-ini ria thiku 7 ciukite agikorwo mabatara mao ma nyongerera ya mishara kuringana na gatiba matigukorwo mahingitio. Kiama giki ni giokireire kanjo ya magavana na kamiti ya kunyavara mishara ya aruti wira wa muingi SRC ni gukorwo eri muhinga munene hari kioneki kiao kia kuongererwo mushara atore aruna wa thirikari nene makoretwo mongereirwo. Tukorwo tugithikiriria maria marathi na mbere of county workers. The County Government Workers Union expresses its absolute outrage at the orchestrated marginalization of county employees by both the Salaries and Remuneration Commission and the Council of Governors regarding the 4th remuneration cycle. They have put out there 4 times what they consider to be cost of living adjustment for public sector workers. And we are on the 4th one, which discriminates against county workers. We believe that the COG is purposefully inviting confrontation between the workers and the government. This is evidenced by the non-implementation of the salary adjustments under Phase 4 of salary review in the 3rd remuneration and benefit cycle, which was to be effective from 1st July 2024. That was last year. This is further exacerbated by the recent developments, specifically circular reference SRC TS 24/1 dated 19th December 2025, which has laid bare shocking conspiracy of negligence by the Council of Governors. While the national government servants have been awarded salary increments and enhanced allowances backdated to July 1, 2025, the 47 county government workers have been left in the cold for that matter. Shameless. They are all public servants. While the SRC bears the constitutional responsibility for remuneration policy, the Council of Governors stands equally guilty of administrative sabotage. Despite receiving clear advisories and being urged by SRC to allocate funds for salary increments in their respective budgets, the COG has failed to do so.
The COG has previously advised the COG was previously advised to prioritize and increase salaries to align with the 4th review cycle. They chose to ignore this. Even when there is a warning in advance, we intend to advise on COLA, provide budget so that the moment the advisory comes, you are able to implement. They don't. They say they are at war, chasing some late disbursements, payment to outstanding contractors. Despite the SRC asking counties to set aside funds for these increments, governors have consistently failed to demonstrate the constitutional obligation to protect their own workforce. The COG's failure to implement these changes, while their counterparts in the national government facilitate salary raises for their staff, is a direct betrayal of the frontline workers who drive devolution. Advisories are given, the Council of Governors refused to implement. The national government, the Public Service Commission, for those who are in the national government, implement the same thing that the other one fails to do. Now you can see the predicament we are in. By excluding county workers from the salary review adjustments as provided in labor laws, the SRC and COG have effectively classified county employees as second-class public servants. A clerk, for example, in the national ministry, now receives from the New Year, called New Year gift. The New Year gift, the press, you are aware, it has been widely circulated. A clerk in the national ministry now receives a New Year gift of doubled allowances, while a clerk in a county government or assembly facing the same 2026 inflation and economic hardship is left with nothing. This advisory is outside there. This is a gross violation of Article 235 of the Constitution, which mandates equal remuneration for equal piece of work. For work of equal value, for that matter. And Article 41, which guarantees the right to fair labor practices, is the constitutional provision. Tukithina mbere maabithaa na mbirarũ aria makuruhanĩtio na mahetia ma wendia wa ndawa cia kũrebia rĩu makamenyekana nĩ makarekererio na bodi kana aca mũthenya wa rũcio. Ũũ nĩ thutha wa gũkorwo makinyio mbaũ-inĩ gwĩtĩka thitango na gweterera kana rĩu metereire itua rĩa mũcirithania mũnene wa igoti rĩa Mambatha Gladys Olimo. Ekwĩrwo aya marakuruhanio na gũkorwo manyitĩkanire na kilo 24 cia ndawa cia kũrebia iria nĩ cia mũigana wa thogora wa ciringi mirioni 192. If these people could not abscond when the drugs were higher, and therefore the possible punishment higher, is now there is even now a less reason even to think of absconding. They have demonstrated that they cannot abscond because they took advantage of the contents you gave and presented themselves in court today. Counsel for the defense has clarified why he has alluded to the two sections, and the court is satisfied with that explanation. Secondly, the prosecution does not stand to suffer any prejudice if court allows such clarifications. As such, the objection is overruled. However, the prosecution shall be granted an opportunity to clarify on the new issues raised by defense counsel. I shall write a ruling that I will deliver on 8th of January, that is on Thursday. The miscellaneous file was closed. Yes, so the accused persons, they will be remanded pending that ruling. Yes, up to 8th. Yes. Ripoti ingineo ni ati
Kĩama kĩa arigitani a gĩkĩro gĩa clinical officers nĩ matabanĩtie mũrũrũngano wa thayũ kaunti-inĩ ya Nairobi makĩenda thirikari hamwe na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ gwĩkĩra kĩrore ũiguano wa mwaka wa 2025-2028 kana marĩtio kana makoretwo maigĩte mĩro yao thĩ kwa ihinda rĩa ciumia igĩrĩ na tũgũkorwo tũkĩnyitana na mwandĩki witũ Wambui wa Njũgũna na nĩgetha akorwo agĩtũmenyithia marĩa maragĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa mũrũrũngano wa ũmũthĩ na kũrĩa thiĩte na mbere na gũkĩrũmanĩrĩra nao. Ũguo Wambui wa Njũgũna ndingĩethana nake na nĩgetha akorwo agĩtũmenyithia cia mĩrũrũngano ĩno ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere. Tũthikĩrĩrie marĩa marathiĩ na mbere. na ĩrĩa yakoretwo ĩkĩrwo nĩ igoti ĩkorwo ĩgĩkinyanĩrio thĩinĩ wa thikũ 60 na nĩ twakorirwo tũkĩra andũ aitũ atĩ ithuĩ tũtiarĩ na bata na gũkorwo tũgĩthiĩ mũgomo, no handũ ha ministry no na thirikari cia matũra-inĩ kana thirikari cia counties gũkorwo makĩiguithania na ithuĩ na kũrĩkia CBA makirire magĩetera rĩrĩa tũrathiĩ mũgomo makĩgeria gũthiĩ igoti-inĩ na njokerie magoti maitũ ngatho mũno nĩ tondũ magoti maitũ nĩ moĩ maũndũ marĩa marenderea na matiametĩkĩririe ũrĩa mendaga tondũ mendaga matũcokie wĩra-inĩ arabu matikanakorwo magĩkinyanĩria maũndũ ũrĩa magĩrĩire. Na ũmũthĩ tũrauga atĩ thĩna ũrĩa mũnene twĩnaguo haha nĩ thĩna wa kĩndũ twĩtaga negligence na thĩna wa impunity. Kũu nĩ kuga mũndũ akaga kũruta wĩra wake ũrĩa agĩrĩire gũkorwo akĩruta na ũrĩa andĩkĩtwo gũkorwo akĩruta kana ũrĩa tũcagũrĩte makorwo magĩtũrutĩra. Na watho witũ nĩ ugĩte wega mũno kauga atĩrĩrĩ atĩ wabici yothe ya thirikari kana mũruti wĩra wothe wĩ wabici ya thirikari angĩaga gũkorwo akĩruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire harĩ maũndũ maigana ona tũngĩka twĩta raia gũtigĩrĩra maũndũ macio nĩ marekĩka. Ũndũ wa mbere thĩinĩ wa article 37 ya gatiba nĩ yugĩte twĩke ũrĩa tũreka ũmũthĩ tũkorwo tũkĩandamana tũrehe petition na tũkorwo tũkĩũria CS akorwo akĩrora maũndũ maya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũndũ wa kerĩ o gatiba-inĩ ĩyo nĩ tugĩte tũkorwo tũkĩandĩkĩra ombudsman. Ombudsman aroraga wabici cia thirikari nĩ iraruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ũcio nĩ ũndũ tũkoretwo tũgĩka. Na ũndũ wa gatatũ nĩ atĩ angĩkorwo thirikari ĩno ndĩrĩ na bata na raia yao, angĩkorwo thirikari ndĩrĩ na bata na gũtigĩrĩra andũ nĩ marona ũgima wa mwĩrĩ ũrĩa kwagĩrĩire, niĩ kĩrĩa ingĩũria Kenyans nĩ atĩ tũgĩkinya harĩa ballot-inĩ tondũ 2027 tũrorete gĩthurano twerie thirikari ĩno twĩkĩre andũ arĩa magĩrĩirwo gũtũrutĩra wĩra tondũ watho nĩ ugĩte atĩ thirikari tiyo ĩna hinya, CS tiyo mena hinya, andũ arĩa mena hinya nĩ ithuĩ raia na hinya ũyũ tũmagayagĩra tũkamahe hinya kanini nĩgetha makorwo makĩruta wĩra na matigĩrĩre atĩ rights iria tweyandĩkĩire gatiba-inĩ nĩ irakinyanĩra. Na angĩkorwo matireka ũguo ithuĩ twĩta responsible citizens nĩ nginya tũkorwo tũkĩmoria na mangĩaga gũtũigua rĩ twĩharĩrie gũkorwo tũkĩmaruta wabici tondũ tũtingĩkorwo na thirikari ĩtarakorwo ĩgĩthikĩrĩria andũ ake. Kũrarĩ na wagagu taũni-inĩ ya Naivasha thutha wa aruti wĩra gĩthĩnjĩro-inĩ kĩnene kĩa Naivasha kũrũrũngana kinya gĩceceni-inĩ ya Borithi magĩũkĩrĩra tharĩkĩra cia ica ikuhĩ kuma kũrĩ gĩkundi kĩmwe kĩa wĩkinaĩ taũni-inĩ ĩyo. Aruti wĩra aya nĩ mehĩtĩte kũrĩhĩria aruna ao ana arĩa kũrerĩkana matharĩkĩirwo na kũgurario nĩ gĩkundi gĩkĩ makiuga gũtirĩ ikinya rĩtacũkĩtio nĩ maabitha a borithi kwa ihinda rĩa mweri ũmwe gũkoretwo na wagagu oro ũndũ ũmwe na gwĩkũanĩra gatagatĩ ka aruti wĩra gĩthĩnjĩro-inĩ gĩkĩ na gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ. Na hiyo ni kikundi mbaya na nimeambia bwana OCS asipochukua jukumu la haraka, hiyo ni kikundi mbaya. Imepiga watu 4. Kuna wengine wako hapa ambao wamepigwa lakini kuna wengine hawayuko. Unaona? Ni vibaya sana kuona kikundi inajiunga, kikundi ya vijana wadogo ambaye wanaenda wakiumiza watu na ni waizi, wote ni waizi. Na ni vijana wadogo. Imagine vijana wadogo ambaye wametengeneza hiyo kikundi. Mtu wa kwanza kukutwa alikuwa mimi. Na walikuja wakisema wanataka kuniua nitoe ng'ombe. Ili hali walikuwa najua ng'ombe ni mama yao ya mtoto wameuza. Walinikuta kwangu kwa nyumba wakiwa kikosi na mapanga na marungu. Na mkubwa wao ni kijana anajiita Jomo hapo.
na anasema hakuna mahali anaweza pelekwa, hata hao polisi hawamtishi. Sasa kama polisi wamtishi, tutachukua sheria mkononi. Sasa asubuhi ya leo nimekuta walikuwa wamejipanga kwenda kufanya mambo baya huko Kanjo. Mimi kama msimamizi, kama chairman, nikasema hapana, wacha sisi wote tuandamane kwanza, tupeane ripoti kwa mkubwa wa OCS, ndio kama watachukua jukumu hata sisi tujipange, manake hawa watu walikuwa wamekuja kijijio na kuna vitu waliiba. Ingalau tulipigia Chibu Ruto simu na wakapigiwa wakarudisha. Sasa hatutakubali watu wakuja waweke sisi kidole kwa macho kama na sisi hata tuko na kidole ya kuwaweka. Tunaomba serikali ichukue jukumu yao, manake hiyo sio mzuri watu kuchukua sheria mkononi. Na kaunti ya Kirinyaga ne magunekete na tafarura cia waki wa barabara cia makiria ma ciringi bilioni 3 iri gukinyanira icigo-ini ciothe inya cia ubunge kaunti-ini iyo, undu uria utanyitwo kuhingura matura matiganite na kotithia arimi gukorwo makiumiria magetha mao hatari na ihinga. Tafarura ici ni ciambitie gukorwo ikigena umithio gicigo-ini kia ubunge kia Mwea, kuria onjoria magetha ma migunda ta nyanya, mucere, miciri na mahua mongererekete na gikiro kinene, undu uria wongerereire vaita kuri arimi. Undu uyu utugiritio ni ahuthiri a barabara ici na onjoria hamwe na atwarithia a nduthi. Hii barabara kulingana na vile imejengwa itaweza kutusaidia juu before ijengwe means of transport ilikuwa mbaya sana. Juu sasa hapa kuna kuanga na vilimo mingi sana. Hii area ndio inapeanga Kirinyaga mzima mapato ya vyakula, na before kulikuwa na shida mingi sana ya transport. So tunashukuru vile barabara iko, means of transport imekuwa very easy. So hata kukinyesha inakuwa very smooth. Hii barabara itaweza kupanua hii area, manake imesikanisha tauni mingi sana. Imesikanisha Embu na Gashoriri, wote wanakuja hapa through hii barabara. Kuna nyingine imetoka VI, imetoa watu wa scheme wote, na huko sidhani kuna town kama hii, wote wanakuja hapa. Kuna nyingine iko na huko Marurumo, wote wanakuja hapa. So kulingana na hii barabara vile imeshikanisha hao watu wote, pia biashara za hapa zitaweza kupanuka vizuri sana. Very fine. Kikuja ni chakula kwa shamba, kulikuwa before itolewe kwa shamba na kumenyesha, access ya gari kuendea nyanya huko ilikuwa mbaya sana. So unapata maybe kuna watu wanatoa about 2 kilometers nyanya wanaleta mahali barabara iko mzuri. So it was very costly kwa mpaka mkulima kulipa hao watu, unapata profit yake yote imeishia hapo. Jambo la kwanza tumeshukuru kwa sababu ya hii barabara, lakini hii barabara imekuwa ikitusaidia. Na sana sana tunapeleka mchele huko Gurubani na pikipiki. Mimi ni mtu wa boda, na mzigo tukiekelea kama kitabo tulikuwa tunaekelea, unapata pikipiki imefika pahali imeharibika. Lakini sasa kwa wakati huu tunaenda nywe miguu ndio shida. Lakini ile jambo tunaweza omba tu mheshimiwa Miremaige, sisi kama wakazi wa hapa Mwea tunaweza muomba amalizie hii barabara ili tuweze kuenda nywe kabisa, kwa sababu tukifika pale kwa Kalira Hospital hapo after umepita bridge hapo, sasa hapo ndipo kunakuwa na changamoto kidogo, kwa sababu kuna tushimo tuko hapo. Sasa akimaliza hii barabara hiyo maneno itakuwa. Tuko na furaha kwa kuona lami tumejengewa, lakini hii lami bado haina bump, inaua watu ovyo. Inaua watu ovyo. Watu wanakufa overspeed ya pikipiki, watu vijana hapa wanapita kwa haraka, watoto wenyewe wanakufa. Juzi tulizika mtoto mdogo wa form 2 akafanya watoto wengine waumie. Hiyo ni challenge ya kwanza. Advantage ya hii lami bado iko na tulipata tukutuku. Zile gari, zile pikipiki tulikuwa expensive. Sasa tukutuku inalipisha shilingi 50 instead ya 100 hadi 30. Hiyo ni advantage moja. Na waikaria kaunti ya Murang'a ni mathiete na mbere gukaya ni undu wa thogora wa muturire gukorwo ukiambatira muno na gikiro kia iguru, na muturire ukarituha
makiuga maraikara na mitagiko undu umwe na mathiri maigi makigeria kwirugamirira muturire-ini makiria mwena wa Maragi kiharo hindi ya uhinguri wa nyumba ria yakitwo ni Karanjabro moigite aingi matirahota kugura indo cia mahuthiro o undu umwe na irio ni morite thirikari kuingirira na kugoithia thogora wa indo iria ihuthikaga micii-ini oro muthenya niguo kunyihia mitagiko micii-ini. Uria andu makoretwo methi na kumaiyukia na kumambatiria magakinya haria mundu agire gukorwo akiri kiria ingikorwo ngiuga uturo ni ukoretwo rituhiire andu aingi muno makiria ni undu wa indo iria ikoretwo ikiendio kana cia waki tuge horo wa mahiga tuge horo wa thimiti tuge horo wa mithanga cigakorwo ciambateire muno na koguo no turie thirikari ikorwo ikigeria kuharurukia tax ya indo ici niguo andu makorwo hihi ni marakorwo makihota kwiyakira. Thirikari ona agirwo kurehe affordable housing guku matura-ini nigu tondu mundu ena mugunda ni arenda gwakirwo ni agirwo kumuteithĩrĩria either manyihie thogora wa thimiti na mabati na cuma na indo iria ingi kana manyihie thogora wa loan interest ire hothe kana igakorwo no interest uria hasira ugaga ati gutire interest yairo okorwo etare interest niguo andu mahote gwaka nyumba. Andu a Kenya ni moi kuyakira nyumba, andu a Kenya mekota kuyakira nyumba. Thirikari wira wayo ti gutwakira nyumba, tutiamithurire twakagire nyumba, ucio ti wira wayo na yairo etige gwaka nyumba icio tondu ni tukuhota kuyakira nyumba na nyumba icio irendio 4 million. Nyumba iyo ni bed sitter, nyumba ino ni 1.5 million na ni bedroom with no ihoya riria tungihoya na njira nene muno ni nari korwo bururi thirikari yahota gutuikurukiria garama ya muturire mundu to